Mutre ma nya de say o tikedi ho anaso obi nim no wo kedi akonten so ho no nya de say ho no obo ne bra eto mu ya say abranti uta itu pump action gun ne apa nene ya beto idwa ene say abranti go timi say wakotutu ewe ye bi ase wo Akyem Kade, if I am right. Yeah. CBS, I think Akyem Kade, to be precise. Okay. Yeah. Wakotutu is so unlawful. Na infidelity is still with us in the bank. Yeah. What do you mean? Omani nyina Abuja omoye yi. Uhe mani nipa bese enum na akọ omo krechi ana ebusua aka ni nyina bu mfe de ukọ mia bibre a omo taaye no no. Eti no maka bu ma omoye yi no. Eti uhe ma fufu enti eni ahemfofo nyina eti omo chaache tutu omo ntoma. Ebe pie mu wo eyi na se. Na eno na abranche bi omo chire ma nya de se o tikedi ho anaso obi nim no wo kedi akonten so ho no nya de se ho no obo ne bra eto mu ya se abranche uta itu pump action gun yibi ode ene nam ho no no mbi sa se na we die e ba ne se no wo ye de ana wo bo kanimu bi ho ban se de se ahemfu kopie mu wo afache bi ase anaso dwabo bi ase aya na omutimi ekitatu etoto ehwewim na omode eya amamre ni amane no no mujin se kan eye o se kwaju forcing na otrema obepie mu wo edwabo na se no na nam se ahemfo ebeba bepie mu wo nti omode ohina wo Akyem Kade a ohwe ekire sisia ni din ede osabere ma guarantee ni di otoso mienu na omode ni nkonya one na ahemfo nkoto nyina nkonya besi eseso bekire da bi omo bo eja na so mo ya afacha na se yi a eya na ohine no ekotena no eho na no mo nkonya no akosisi omo twen se ohine ne beba kwansi no ohine no so yi ni ti a nanka oba betena so ne manfo ana so ne mpanifo ene eyi no nam se madin kaka se nipa no edoso nti ne nipa e wo nso doso pa omo ba be jam omo adofo no ni omunua no omo abusunya akra omunua no etikra na wabra eye ohine no ba be di ho no ne mpanifo na abrantie ya e freno o se kwaju forcing editu ye hwe ohine so sese woni na okokotena eye esa no so anata akonya no so a obebo ntuo na enkofo dwen se agro bi na wodi anase threaten ehunu bia na o threaten keke so ohine be kata on kata ni abrantie di etu ehwe wiem se de broni fe no warning shot otutu bebre aye kan kra yihu ano otutu tuo na ma afede omo wo ejabo na se anase yie na se die obia pradele kran kwanje ni obia bo ejani free eyie na se eno na mpanifo se de di abrantie yedie nyambransem one enya de so munim no mpatam ho na afi so nya de se panimu bi asoma no se o ma medi dwuma bi eva embo eyie no nkango ne ntidie no waba oyi eni omufre a police for wo Akyem Kade honom emo susu dimlika eba bepie mu wo honom abranti ehunu se police for ayi omutia na ene pabam ode no ho ye se o kan wura nenso omanfo wo ho no etimi eboa ma omso ne pechi a eni omode na akwa kogina court omo he se omo betoto na no na wo ba be kirem die ntipot ode ye pump action gun eba be pie mu wo yi aka eye o se kwaju forcing na otrema obepie mu wo edwabo na se no na nam se ahemfo abeba be pie mu wo nti Rodi Nyankopon jira Akyem Kade fo ewa na muntu papa omatu Okay. na ya na me question ya ne se abrante no di dwuma bai ede ne hia se onya tuo protect na ho wan na ye tuo ho nkrata de ma no Okay. wa ya ma no dia se odi to bibi ndi na obeje ye to nya hunu sa de no nko ade obeto emum ni dibre ne sei the position ye sei address ne ye sei di adwuma no odi sika se ne dana kansu ma wo susi ebe ne bone na muntu ne sei kwa be ne fa so wonya tuo no ehfa na okoto no na ehfo na register man mo register na mo se won fa nye sei ebi ono no registration no beje nse ye bi aba ko akototo wase akosoro yenim ne body for the tray nti no
aya bibi say ne de omo che no mo bisa no no kire kwan ya fa so nya atuo no etimi kire reason ntia no otutuo ene adekontu okwa ayie na se a migidi say beboa ebi ko wa yi aso nya hende sa akomfo ba ho ene ono sane agu wie ma ma omo hunu se tuo wa randa ebi a wo anti bi nti no be nipa boni ni ama atote na oti ase abo nse se ne na aduma na no ye enti no ye do mo kokotu die kokotu mo munya bua na ebusa na num nsem otimi kire reason nti otu ana mo te sa dia I believe say ebe hunu ne wo say ye ka kire no na ono aso atimafa se bentuma pafura age afutuo na aboa no na mekọ wona nyamia na manko besere mabunu se tomre bia yenya ne yepa ne yede ahokoto amane mu ena wosire yo na se nti ho no wosire yo na se kire de nti amane aba kire adekro nti asa amane aba yen so wadwuma ne se wadwuma ene se ehe na ufi na ehe na ufire na ufire o ma be ufire o ma be na wunchi ne he na unji ne he oka kire ne se ana yo na ka se me ye hebrew ni me de me ye hebrew ni na me sore ewade me sole ewurade osuru nyankopon ye epo ni osuru nyankopon a waye puya ebo asochi ni asase nipa pii suru ono na me som no ntie ba asa ma nipa pii ye de esuro no Jonah chapter 1 verse se omo musa yo na question a omo hunu ne mota ye nti kura ho omo hunu mota ye nti na asochi ne bo. So sometimes you need to ask questions before you can conclude a certain issue. Nessa, obey a mistake. A dear neko so assochene the body ye hunu say ebo. Yemom dia na ma assochene bo kire o kire bibi mu kire wansana obu ato yem. Etuo no de watoto no kwambone so. Yemom dia na mo watutuo no say questions ama. Ye ntimi nti ade no ase. Ukobu a obebu angwase asem. Bi kura na no wo hene na chidi ni. Yenim se na nakọ adaba se etutuo masabe ekwan mu dawo me yewunu so obempo bi apie enti reason ne pa ye benya unless abrante na kasa wo court wo se bitu atoto no asekire nie ye nipa asumasi nti me ko ba bi se say na meye na ye nko se mra no so se sa na then ye hunu se ye bo na baso ana ye bua ne di obu asemansa na wote pia obeso obu asemansa na wati asem ye jimisam ne ani wo se ni papro ne ye jimisam ne ani wo ma Proverbs 18:13 enti ayo pen wansa na twen se yenko ni nko tie mu wansa itie mu ya ye baba ka ya ha se kira kan se ne ese fata se ye kan ko wutie tuo ni ya wanto amu wada sani bia wantin no binti bia so exactly warning shot obi beto warning shot na nam ye wawu krama mpokwa ansa na aboa krama mpo no se komo ne no a no ohunu si obi nam da bia ni kwase di pakro fa o ana ohunu se wotamfo bi ba wotu no wo bo nkaye krama po bi a wo reason ba ankozi se obete reason ase na beka se na abo ewagimi ana woti asem na se edi e besere se ye nyina ye nya aboto yam ye ma ye bo nto ye yam na ye mfa ne nkokoto no won kire reason ti a won shoot ne koso ezo wo kire wi a ye behuru ana onipa wo kuratu na police for ba ya wudane ne nipa asa akọkire wan tutu amoni pakro ozo ohunu se nya wudie woti bibi ase bibi nti no yesa because my bone na bepam ya kina mekuratu di a ne wa wo ba no begu kuku manya akwanya ja wati asem na se woti mekuratu ama ni nyina mu nipa ti makọ na ni makọkire ne dia mi so anya na adwen so wo kọ ba bia report ne nkofo ya mma ne yehu ya akọ no ti ne besere ne se ye ntwen na ye nkọkọ otu ne mra ikiwo bedura ye wo no nyina ye beka